Donostiak zientziaren eta berrikuntzaren hiria izatearen aldeko apostua egiten jarraitzen du. Reconociendo la rápida evolución de la inteligencia artificial, su potencial y el ecosistema local existente en torno a esta tecnología, la ciudad da un nuevo paso con la creación de una cátedra de investigación en inteligencia artificial, fruto de la colaboración entre Tecnun y Fomento de San Sebastián. 4 urteko iraupena izango duen akordio honek adimen artifizialaren inpaktu sozialaren azterketa eta enpresa sarean duen aplikazioa bultzatzen du. Adimen artifizialak industriak eraldatzeaz gain lan egiteko, komunikatzeko eta erabakiak hartzeko modua ere birdefinitzen du. Haren eragina ulertzea funtsezkoa da ematen dituen aukerak aprobetxatzeko. Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa es el talento joven. La cátedra facilitará la conexión entre estudiantes, investigadores y empresas, promoviendo el desarrollo de proyectos innovadores y fomentando nuevas vocaciones en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Además, apoyará la creación y el crecimiento de empresas basadas en el conocimiento y su impacto en la sostenibilidad de la ciudad. Adimen artifiziala hiriaren erronkei erantzuten lagun diezagukeen teknologia bat da. Baita lehiakortasuna bultzatu, enplegua sortu eta donostiarren bizi kalitatea hobetu ere dezakeena. Katedra honekin Donostiako adimen artifizialaren etorkizuna berrikuntzaren eta talentuaren oinarri sendo baten gainean eraikitzen da. Etorkizuna aurreikusten ez delako, sortu egiten da.